Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin ittaqullaha haqqat taqwa fa innallaha azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minha. Menjadi puasin panangliti iban pamujihi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hitukbal na tuin pagsarang syukur pa Tuhan hakarna yari kita nyubihaun ha waktu ini na hinumpong iwan nagbaing mata
Dahil na mga nikmat sa lagu-lagu. Manjari intuhan nagparman ha Suratut Taubah ayat ikahanggatus nung sinallahu ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Munain ayat ini mga palanggungan ha agama Islam insya ini dalil mamayta ikatu taniyo hatungod sin kalabyahan sin mga sila sahaba kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ayat ini mamayta ikatu taniyo hatungod sin kalabyahan iwan karayawan sin mga kasahabatan karayawan hazaman sin sila wayruun tuan kawakan natu hazaman ini kalabyahan hamasa nila wayruun kawakan natu hamasa ini. Biantog sinallahu ta'ala in kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di ayat ini. Muna panagnaan hisyu bahain mga sila kasahabatan sin Rasul. Damikyan in kalabyahan na hasil sin sila. Iban na sin karayawan, iban na sin babantugan din na Allah Ta'ala inya untuan aun sabab mayta nahasil sin sila. Aun sa lagu-lagu sabab mayta inya unadawhat nila. Naman jari hisyu bahain mga sila kasahabatan. Longsin kaulamaan in kasahabatan long niya manijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Amuyatin sahabat sin Rasul. Longsin kaulamaan hisyu-hisyu long niya in nag-ijtima iban sin Nabi ay bimakna nakapagbaying mata iban sin Nabi, nakapag-alup iban sin Nabi, nakapagbisara iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ahal in siya nag-iiman ha Rasul kimakahagad bang uno in piya sampay diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dhalik mahuli diagpakan siya sin kamatay in siya halawm ka Islam in siya tuan yaun kanya in pag-iman amu yatuin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahakayan na tu mu'minan bihi aun din ha mga manusia hazaman sin Nabi nakapag-alup iban nakapagbisara iban sin Nabi sumagawa lam yakun mu'minan bukunin kiaunan nila bariman din na sabab yaun di sila mabilang din ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bianakan amaun niya hi Abu Talib amuin nag-ipat kaniya hi Abu Talib damikyan hi Abu Jahal nakapag-alop sa hanganin sila way nag-iman tuwanin sila di mabilang sahabat. Na inallahu ta'ala nagparman bianasin ayat nabangkil na tukaina longsin Tuhan was-sabiquna al-awwalun ibanin mga sila nakauna nakauna hauno nakauna hakarayawan nakauna hapag-iman nakauna hapagmabuga pa Allah Ta'ala nakauna doon hakarayawan dunya damikyan karayawan hirihil kanila sinallahu ta'ala haadlaw mahuli hisiuin mga silayat tu amunin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin
then ha mga muhajirin in muhajirun amunen mga sila tao Makkah binin in Makkah naglain harap pa Madinah. Wal ansar iban sin ansar in ansar amunen mga tao Madinah amu intimawang iban timuyong hanabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum iban nasin mga sila amu in miyagad ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in sila yattu radiyallahu anhum kaya ridaan na sila sinallahu ta'ala kaya ulungan na sila sinallahu ta'ala hasabab sin pagtaat nila patuhan hasabab sin pagtaat nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam waradu anhu damikyan in mga sila yaun nagrida na sila hauno-uno amu in tiukbal dihil kanila sinallahu ta'ala tutungbasan. Wa a'adda lahum jannat iwan yatagamahan na sila sinallahu ta'ala surga huhulaan sin sila haadlaw gana-gana. Dhalikal fawzul azim iban amunayat tulong niya in paruntungan sa lagu-lagu. Diha ayat ini bang natulilingon in mga kasahabatan wayroon pagduwa-ruwa adlaw gana-gana sila ya untuanin number 1 muna panagnaan makahasil paruntungan iban kasanyangan haadlaw gana-gana hirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na in mga kasahabatan in sila inipini sinallahu ta'ala mahinang tabang iban tuuyong para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dain ha mga sabab biari kita nyo bihaon nakabatuk kaya batukan na to in sarayaw-rayaw pamandu kaya batukan na to in sarayaw-rayaw akidah in sarayaw-rayaw manhaj hasabab datuan sin kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yari kato bihaon si mampain pamandu sin Quran iban sin hadith in panghindu isin Rasul sallallahu alaihi wasallam parkala pag-akhirat parkala agama damikyan parkala dunya yaun masiin panghindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katantan yaun di tuan sumampay marikatu tanyubat malaingkan hasabab sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dena sabab yaun mga palanggungan na agama Islam inahlus sunnah wal jamaah in sila yuhibbuna ashaban nabi kalasahan nila in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimakna mo na kita niyo subay na tulasahon in kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subay na tu pagaddatan subay na tutuan pagmartabatan akarna in paglasa pa mga kasahabatan niya biya muratuan liya sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nabango liya sa in Rasul biya muratuan liya sa in Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan di kita niyo sumingod amuin na mga sila tumpukan aundain kanila biasin ar-Rafidah in sila tiyakfir nila in kaibanan day na mga kasahabatan biakan Abu Bakar as-Siddiq in siyalong niya kafir yung Umar long niya kafir na inahlus sunnah wal jamaah bukun bihat to in ahlus sunnah wal jamaah iban pang Hindu ikato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sibuk tuan in kasahabatan labi lubahi Abu Bakar as-Siddiq siya unin sarayaw-rayaw usug puasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini sumuno kanya amunahi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita nyo ba in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agin niya la yuhibbuhum illa mu'minun kaya sabut ha sahihu Muslim la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah.
Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun long niya malasa hama nga kasahabatan niya unbat malaykan mu'min iban wayruun marugal kanila buat malaykan tuan munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Hisiu-siulong niya in limasa hakasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na lasahun siya sin Allah Ta'ala wa man abghadahum abghadahullah. Demikian hisiu in marugal hakasahabatan sin Nabi na karugalan siya sin Allah Ta'ala. Maklum katu tanyo in manusia karugalan sin Tuhan in siya Tuhan malayu din harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan mga palanggungan na agama Islam, subay na to di babaunin kasahabatan, subay na to tuan amo indi udju-udjuun, subay na to di gura-guraunin kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitaan nyo ba in agisin Nabi, in pag napakamuyan long niya biya lagu bud uhud bulawan, nagnapaka kau biya lagu bud uhud bulawan, iban sin hamuok sahabat nagnapaka sibi-sibi minsan iyanun tamuin hambuok pilak na tuan in labi mahal ka pahadarat sin Allah Ta'ala amuna tuan in sahabat yaun nagnapaka hambuok pilak sambilong niya tungbas in tungbas mahasil mo dilong niya tumunga hatungbas mahasil sin sahabat yaun nagnapaka hambuok pilak day nasabab yaun subay na to di gura-guraun iban udju-udjuun in kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadugaing hadith long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Diha ini siabot sin Nabi in sarayaw-rayaw generation amuren tu wasin 3 generation ini tuan doon si maplag iban gimwa in fitnah pagdunya fitnah pag-agama gimwa tuan in mga sila tumpukan putingan doon puasin 3 generation yaun na lamod din ha 3 generation ini amuna in mga kasahabatan akarna long sin Rasul khairul quruni qarni in sarayaw-rayaw long niya generation amuna in generation ko adugaing riwayat khairun nasi qarni in sarayaw-rayaw long niya manusia amunen generation ko ay bimakna amunen kasahabatan bang nato aturun kalabyahan sa lagu-lagu sarayaw-rayaw manusia amunen kasahabatan yaun kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam yaunin Abu Bakar As-Siddiq yaunin Umar yaun kanila in al-ashratul mubasyirun bil jannah amuin hangku sahabat buhi-buhian pahadunya tiyatagamahan na sinallahu ta'ala surga puhulaan sin sila adlaw gana-gana isin hangku ini muna hi Abu Bakar hi Umar ibn al-Khattab hi Uthman ibn Affan hi Ali ibn Abi Talib hi Talha ibn Ubaidillah Zubair ibn al-Awwam Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zubair, Ibn Nasin, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Amu yaunin hangku sahabat tau surga. Nabang nato kitaon kalabyahan sa lagu-lagu. Aon din kanila pagtudloon sin Nabi. Inyaon long niya tau surga. Inusog inilong niya tau surga. Inusog long niya gumawa hadarat sin kamo insyaalong niya tau surga. Nahaw no kawakan na to hazaman sin kasahabatan. Aun hazaman ini wayruun. Kalabyahan sa lagu-lagu. Na in katantan niya aun sabab. May tain niya nahasil iban na dawhat nila. Unin sabab. Den ha mga sawab sa lagu-lagu. In sabab ini subay na to bawgugan iban ng gautaan. Unin sabab ini amuna in sur'atu istijabatihim lillahi walir rasul. Asabab tuan sin pagistijabah siambagan in panawag-tawag sin Allah Ta'ala iban sin rasul niya. Siambagan in panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Siambagan tuan
in panaabiti sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakarna in Rasul nanaabiti kato tanyo inyaun buat wayroon dugaing buat malengkan pakarayawan. Nasabab sin pag-istijaban nila siyambaganin panawag-tawag sin Tuhan iban sin Rasul, nahasil nila in katantan yaun. In mga sila muhajirun, tao Makkah, sahabat sin Nabi, hawak tumayan na kananam, puhinga. Hawak tu piuhinga sin mga musrikun, binintuan in hula kalasahan. Biniin in keluarga, biniin in kaiinginan, biniin in alta, binintuan in pagbisnes, naglain harap pa Madina, hakarna uno, hakarna sambagan sadyain panawag-tawag sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Hawak tumayan ha Madina, wayroon din ha mga karayawan, diaak sin Rasul, buat malengkan ninyaun sila, naglumba-lumba huminang. Wayroon din ha mga kangian, buat malengkan tuan yaan iban. Aon din kanila, bang makahinang kangian, di natagaran in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang makahinang kangian kasaan, di inatagaran in Nabi umiyan, ayaw yan hinanga. Di inatagaran in Nabi umiyan, ayaw yan hinanga inyan mangi. Kakitaan sadya pamayuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakitaan sadya in bayu sin Nabi mapindah, tuan mag-us-us. Asubuhun in Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno in nahinang kudusa, uno in nahinang kukangian, amo ini tuan in pag-istijabah, panambagisin sila ha panawag-tawag sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Panagnaan asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, sarta inyaun landok kalalasahan sin Nabi. In kaaunan niya dayahan, sa hawak tuman simud pa agama Islam na hinang miskin. Hakarna uno, hakarna agama, hangan pagpasambo, pagpaluag sin agama. Hi Abu Bakar As-Siddiq, biana sin agi in siya sa rayaw-rayaw manusia puas sin Nabi ha umat ini. In kaaunan niya dayahan, hawak tumayan siya simud pa agama Islam, sambil kiaway tuan 3 dirham dakumanin kiawakan habulsa niya. Dihil katanin alta pa Rasul, hangan agama, dihilin pamaranan, nawapat na sadya minui pahadarat sin Allah Ta'ala in kiaunan niya miskin. Sumagawa ingaton sin kita niyo, siya na yaun tuan in manusia dayahan, mui pahadarat sin Allah. Dayahan sin karayawan, dayahan sin tutungbasan, dayahan tuan haamuin karayawan hirihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan nyo in pag-istijabah, panambagisin siya panawag-tawag sin Rasul. Hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-Isra, dain ha Makkah, harap pa Baitul Maqdis, amunain Palestine. Hawak to siya nag-Isra, hangkarum. Mahuli si mambahayang 2 rakaat, ampa siya nag-mi'raj, harap pa langit. Sambil kiapagbak niya in kanabihan, in Nabi Yusuf, in Nabi Isa, in Nabi Idris, iban na sindugaing pagkanabihan. Sambil miyabot siya pa Sidratil Muntaha, amunain, piawajib kanya sin Allah Ta'ala, in sambahayang muna panagnaan, kay man sambahayang sambil na hinang 5 waktu sambahayang. Manjari nagbalik siya may naat, biyayitaan niya in mga tao Makkah. In agi niya, o kamulong niya mga tao Makkah, inakulong niya, nag-Isra akulong niya kabii, harap pa Baitul Maqdis, mahuli ang pa ako nag-mi'raj harap pa langit.
Asabab sin kaawam sin mga sila musyrikun. Sabab sin kajahilan way nila amuin kiyakilahanin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nila kaingatan in kawasa sin Tuhan aun din kanila in nang himuting. Aun din kanila in nagduarwa. Aun din kanila in nangudyo-ngudyo. Long sin kaibanan puting mulang niya ya Muhammad. Sabab mayta minsanin kami long niya magtulak kami harap pa siya hangkabulan harap matto. Magbalik hangkabulan ay bima na 2 bulan. Sakali long niya in ikaw hangkadum nakawa mo mahuli nagmi'raj pa kaw harap pa langit. Di long niya makaun sinakal. Day na sabab yaon puting mulong niya ya Muhammad. Nagduarwa in katan. Sumagawa hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Miadto in mga sila musyrikun nagbaan-baan kan Abu Bakar As-Siddiq. Inagi nila unulong niya in biatbat sin iban muyaun. Unulong niya in bisara sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unulong niya kumahagad kolong niya habisara niya. In siya nag-Isra. Dain ha Makkah harap pa Baitul Maqdis. Ampa siya nag-Mi'raj harap pa langit. Hangkadum pagsakaliin kamilong niya 2 bulan kamilong niya amuin magtulak harap pa siya sambil magbalik. Uno in sambag sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wayroon pagduarwa halong pangatayan niya. Inagi niya bang saupama. In kabtangan niya unbunnal kiabtang sin Nabi. Gimuwa hasimud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inya unbunnal. Inya unbunnal long sin Abu Bakar As-Siddiq. Nagduarwa na inkatan buat malengkan ni Abu Bakar As-Siddiq. Iban sin pag iyan banglong niya inwahi Quran. Magnaog panabi sallallahu alaihi wasallam dumadlaw kahagarun ko biaddiin na inyaon. Kitaan yung mga palanggungan ha agama Islam. In pag-istijabah panambagi sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hapanawag tawag sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Nahabihayaon subuhon na to in ginhawabaran na to. Bistahon na to iba na subuhunin baran. Hakarna in Rasul sallallahu alaihi wasallam imian intaulong niya barakkal bangyaon kanya indua. Uno indua ini al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Amuyaon intau barakkal. Muna panagnaan intaulong niya barakkal amuna in mga sila daran nila bibista in baran nila. Ya asubu nila in baran nila. Daran nila lililing in karayawan nila. Kikita tuan in karayawan iban sin kangian nila. Nabukon sadya kita nyo maingat mamista. Sinkatan bibistahon di hadunya. Akarna minsan pakawian maingat mamista. Bangin baran mo di mo maingat bistahon. Inbaran mo di mo maingat lilingon. Di mo maingat lilingonin karayawan. Di mo maingat lilingonin kangian mo. Maingat mo palilingonin kangian sin iban mo. Maingat mo pa aturunin kaaiban sintay manghud mo. Sain kaaiban mo kaya lupahan mo na tuan. Bukun ikaw. In barakkal hadarat sin Allah Ta'ala. In barakkal amunendaran niya ya asubu in baran niya. In hikarwa wa amila lima ba'dal maut. Amuna indaran siya nagtatagama amal ibadat mahinang niya luto umalup siya pahadarat sin Allah Ta'ala. Amuya unin barakkal. Nahabihaya una subuhon na to in baran na to. Siyambagan na to rabahain panawag tawag sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Siyambagan na to rabaha atawakan wala. Hawak to kita niyo nakarungog nasihat patumtum. Nakarungog Quran iban sin hadith. Hawak to kita niyo biatbatan sin nasihat uno. Diungog na to rabaha atawakan wala.
Atawakan diungog sadya sintay nga nato, sumagawain pangatayan iwan pikilan bisu. In kaibanan niya tabiya, diungog, sumagawa uno, in sabab, dungugon in nasihat, jagahan, in kasaan sin nagnasihat. Di ilong niya maingat mamaris, di ilong niya maingat magmaana, di ilong niya maingat mamisara, di ilong niya maingat magbiha ini, nabukun niya untuanin kabayaan sinallahu ta'ala. In kaibanan, di akulong niya dumungog, 2 tahun dan nangadji. Tuan, bangkaw kaya patumtuman muna panagnaan, hipagsarang syukur mo pa Allah Ta'ala. Inhi karua, ayaw mo na lilingain luparak busin nagpatumtum kay mo. Ayaw mo na aturabang isiw siya. Ayaw mo na lilingain darajat yabutan niya. Ayaw mo na tuan asubuhain diploma niya. Akar na bukun niya unin kabayaan sinallahu ta'ala. Naamuya untuan in mga kialupahan sin kaibanan hazaman ini. Di akulong niya dumungog in kabayaan kulong niya ini. In kabayaan kulong niya foreign graduate. Tuan bukun niya unin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad ibn Abdillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sallu ala nabiyyikum fa innallaha ta'ala salla alaihi idh qala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.